Umutwe wa M23 ukomeje kugenda uzongwa n'ibitero bya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, harimo imitwe itandukanye ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikomeje kugenda ifasha igisirikare cya FARDC guhangana n'uyu mutwe wa M23. Kuri ubu nyuma y'ibitero bikomeye igisirikare cya leta ya Kongo cyagabye ku mutwe wa M23, byaje no gushegesha uyu mutwe kubera ibibombe indege z'intambara za FARDC zakomeje kugenda zisuka ku birindiro by'umutwe wa M23 biherereye mu gace ka Sake. Ni mu gihe uyu mutwe wa M23 wageragezaga kwegukana aka gace ka Sake ikambuye igisirikare cya Kongo FARDC, gusa bikaza kurangira intambara ikomeye. Kuri ubu rero havumbuwe intwaro nyinshi zari zarahishwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa M23. Ni intwaro zaje gutsimburwa n'abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR, aho bivugwa ko mu gace ka Kanyarucinya hari harabitswe intwaro nyinshi zibitswe n'abarwanyi ba M23. Ni intwaro zirimo imbunda ziremereye ndetse n'amasasu menshi, aho ayo masasu yarari mu dukarito twazo. Kuri ubu rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Mu gace ka Sake habereye intambara ikomeye. Ni intambara yatumye abaturage benshi bahunga aka gace bitewe n'ibibombe ndetse n'amasasu. Ni urusaku rwinshi rw'amasasu rwiriwe rwumvikana mu gace ka Sake, bikaba byaviriyemo abaturage kuyabangira ingata bagahunga iyi mirwano. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira uduce twinshi dutandukanye, kuri ubu intwaro zabo zikaba zatsimbuwe n'abarwanyi ba FDLR, aho ngo uyu mutwe wa M23 wari waracukuye umwobo muremure ndetse ukagenda ushyiramo intwaro uyu mutwe wa M23 uri kwifashisha muri uru rugamba bahanganyemo n'igisirikare cya leta FARDC. Ibu intambara irakomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande ariko FDLR ikomeje kwerekwa n'umutwe wa M23 kirwanira mu gihugu kitari icyayo. Imirwano yabereye ahitwa Kalare ndetse n'ahitwa Mulaho. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bihanangirije bidasubirwaho inyeshyamba za FDLR zimaze igihe zirwanirira igisirikare cya FARDC. Umutwe wa M23 wakunze gushinja leta ya Kongo gukoresha inyeshyamba za FDLR. Banazishinjaga kwica abaturage b'abanyekongo ndetse no kubambura ibyabo. Utu duce twabereyemo imirwano dusanzwe tubarizwamo inyeshyamba za FDLR, ikaba ari nayo mpamvu iyi mirwano yagize ingaruka nyinshi kuri FDLR. Izi nyeshyamba zigizwe n'abahoze mu ngabo zatsinzwe mu Rwanda ndetse n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu itsinda ry'interahamwe. Bityo ngo izi ngabo zikaba ariyo mpamvu zidashobora gufata icyemezo cyo gutahuka iwabo, kuko bazi ko bahita baryozwa ibyo bakoze. Abarwanyi ba M23 bahanganye n'inyeshyamba za FDLR. Kuri ubu inyeshyamba za FDLR zabonye ko urugamba rukomeye, zihitamo kwirukanka, zikuramo akazo karenge zirahunga. Ku rundi ruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje impungenge zishingiye ku kuba umutwe wa M23 ukomeje kwagura imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru, ni nako uyu mutwe urushaho kwigarurira ibice byinshi. Kuri uyu munsi Tracy Tamley, ambasaderi wa USA cyangwa ambasaderi wa Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko igihugu cye gitewe impungenge no kuba umutwe wa M23 ukomeje kwagura imirwano no kwigarurira ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ambasaderi Tracy Tamley akomeza avuga ko igihugu cye gitewe impungenge no kuba umutwe wa M23 utarigeze wubahiriza amasezerano agamije guhagarika imirwano nk'uko yari iherutse kubyemerera i Rwanda muri Angola ku itariki 3 Werurwe. Ahubwo imirwano ikaba yarafashe indi ntera mu nkengero za Sake n'ahandi muri teritwari ya Masisi. Tracy Tamley yagize ati kwigarurira ibindi bice no kwagura imirwano kwa M23 mu nkengero za Sake bihabanye n'imyanzuro yafashwe n'abayobozi b'ibihugu byo mu karere.
imyanzuro isaba uyu mutwe guhagarika imirwano no kuva mu bice uyu mutwe wigaruriye nk'uko nawo ubwawo wari wabyemereye i Rwanda muri Angola. Ambasaderi Tusi Tamulei atangaje ibi mu gihe umutwe wa M23 uheruka kwemerera ko uzaba wahagaritse imirwano bitarenze ku itariki 7 Werurwe, ariko bikaza kurangira imirwano irushijeho gukomera muri teritwari ya Masisi na Rucuro. Kugeza ubu kandi imirwano irakomeje hagati y'umutwe wa M23 na FARDC ifatanyije na FDLR n'imitwe ya Nyatura na Mai Mai n'abacanshuro b'abazungu mu nkengero za Sake n'ahandi muri teritwari ya Masisi. FDLR ndetse na FARDC bakomeje kugaba ibitero bitandukanye ku mutwe wa M23. Ku rundi ruhande FARDC kandi ikomeje gushinja umutwe wa M23 kuba ariyo iri kubagabaho ibitero igamije kwigarurira utundi duce, mu gihe uyu mutwe wa M23 nawo ukomeje gushinja FARDC kuba nyirabayazana w'iyi mirwano, ngo kuko imaze igihe irasa za bombe mu duce tugenzurwa na M23 ikagaba n'ibitero ku birindiro byayo. Ibi bikaba byaranatumye uyu mutwe ngo nawo ubasha kwihagararaho. Kuri ubu urugamba rero rukomeje gukomera muri Sake, akaba ari ibintu bikomeje kugenda bituma abaturage benshi bahunga bakava mu mitungo yabo, abandi bakahasiga ubuzima kubera za bombe ziri kuraswa n'indege za kajugujugu z'intambara za FARDC. Niba wifuza kuzajya uhora ubona ama updates aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo, icyo ugomba gukora ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ama updates tugenda tubagezeho 5 kuri 5.